Uwei unong India ubala sya pengat kendon halor ka jingle eklam akor ya ka wei ka kentei kat ba udang syong hakaju kalingsun. Ya utei ubriu la itu kum u Bhavesh Kumar daya Bhai Shukla bala ong ba ulak takti ya ka wei ka kentei kat ba udang syong hakalingsun na Montana Shateza. Kumta uni ubriu unhap banlej hajir hakmat ka ying bishar ka kat nyau tarik menta ubenai. La kemno ya u na New Jersey ka jaka ba usa. La ong ba usukla ula sya kemno tang hadin ba ukurim jong katei ka kentei ba sya le eklam akor ula lej ujor sya kibor peniyat tang mar ya yo jing tip na ka kurim jong uling ba ka message.